Soceng Dhenta constituency ke parlo Rongmong ve Hawar Langkang Luma Dimalong MLA Dorsing Rong Khangpen ka Homrida. Center for Studies in Language Dibrugarh University Language Instructor Pen Pherangkia Mai Kepa. Bukazan MLA Dr. Numal Mominari Dengpen students la pen keso kacelang apation atama phan scholarship check keronpo. Kardong Pinikarbi Prime Town Birta long pen kado kabya phantame kardong no pajurik. Kangte Pinikarbi Prime Town Birta arjuik. Jakhongpu ni phai player ni Soceng Dhenta constituency ke parlo Rongmong ve Hawar Langkang Luma Dimalong MLA Dorsing Rong Khangpen ka Humi la pen ke rapat jada. Soceng Dhenta constituency ke parlo Rongmong ve Hawar mate Kaziranga National Park pen kachikoinot Mandu be arong Thengko rong phar arong la pen Gobin rong phar arong arat langket he pen Hemret kanglum la pajok hlodak arong asor kasiksak thektik pu ar zulong pen MLA Dorsing Rong Khanga hin pen ka Humi dam. Lapen ke sang dali ingti jangthu lapen ke kinang sotnai pure drinking water mate lang chithing putame ronteka non malom arbe ke jang pika jok bangso ahawara long hum pharohini ra hum phoke pahem inglum etsi na hoklo so ke etang jo anta lang inglum etsi bahinu etloputa haladak arat pen parchinithu Lapen Kaziranga National Park along ingna mapita lapu karbi arong anaksi nanglut etlo pusi than pontu. MLA Dorsing Rong Khangpen kado kave sang 3 tons jangthu 200 liters ingti 400 kg lapen kijunalang 8000 pouches halodak kisung ke phuara ratuma phan rapteka. Labangso kahumi damahod Rongmong ve VDC chairman Bronson Terang lapen ari sanghua tum chetong. Jakhongpu ni phai player ni PHIB along Bukazan LAC constituency ke parlo angkanga pharman Bukazan MLA Dr. Numal Mominari Dengpen students lapen keso kacelang apation atma phang scholarship check kerongpo Lokacharli ari soijang lapen se kacelang patient atma phang scholarship check lapen patient check Bukazan MLA mate Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mominari Dengpen kiddu ke lak Lokacharli ari soijang students lapen patient atma phan pangrumpet bang pharoket homra bang troke atma phan Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mominari Dengpen check ronpon check ronpona maya long Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin Bukazan Municipal Board Vice Chairman Sundor Ingti, Bukazan Education Block Chairman Sardili Bay, Lapen Kaprek Man Kidoket Hekedinga Tum Chetong Dunsi, My Mission Ingsam Jin Pen Pachutpo. Bukazan Pen Bisnu Lethe Report Kat News. Deputy Speaker Discretionary Fundapra Aji Pray 30 lakh Tokar Rugir Hajor Othe Aru Satro Satri Hajor Othe Aru Dukia লোকসকলৰ সাহায্যৰ অৰ্থে বিতৰণ কৰা হ'ল আৰু মই ভাবো এই চেক বিতৰণৰ জৰিয়তে আমাৰ যেটো দুখীয়া লোকৰ তেখেতসকলৰ কামত আহিব আৰু এটা মই খুব আনন্দিত আজি ৰাতিপুৱাই বন মহোৎসৱত নিম গছৰ পুলি ৰুলো আৰু 100 পৰিয়ালক দুজোপাকৈ নিম পুলি মই বিতৰণ কৰিলো 100 ঘৰ পৰিয়াল আমাৰ গাঁৱত আৰু মই ভাবো সকলোৱে গছ পুলি ৰুব লাগে আৰু গছ পুলি ৰুলে আমাৰ যেটো গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং গোলকীয় উষ্ণতা যেটো বৃদ্ধি পাইছে তাক কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ কাৰণে আমি সক্ষম হম 105 গৰাকী 105 গৰাকী আমাৰ ষ্টুডেন্ট কি কয় ৰোগী আৰু 255 গৰাকী আমাৰ ষ্টুডেন্ট তেখেতসকলক আমি সহায় কৰিছো আৰু ডেপুটি স্পিকাৰৰ ফান্ড মানে আমি গোটেই হদৌ অসম ভিত্তিত এটো আমি দিও বুকাজনৰ কাৰণে এখিনি আমি আৰু বাকি বেলেগ বেলেগ অঞ্চলতো
অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মই এই সাহায্য প্ৰদান কৰি আহিছোঁ যোৱা 3টা বছৰৰ পৰা আৰু আজি বোকাজানৰখিনি মই বিতৰণ কৰোঁ Jakhongpo Niphai Player ni Center for Studies in Language Dibrugarh University along exam alama putha language instructor atom pen therangkia mai kipa Dibrugarh University Center for Studies in Languages pulasa rolo dagilitum Dibrugarh kimielo halada ke sonsoni the ni alam du alasa lam mangsi nilitum bang kecitan sepe klar nang kogia the nilitum hada kacera pundo language instructor kusi nilitum fan appointment nang video alasa Dibrugarh University be ben alasa long nilitum kacera pundo ko posi pini la bangso the ni alam bang nilitum kecitan sepe klar nang ko language instructor atum ben lase alam bang lalo laso Center for Studies in Languages ke Dibrugarh University under lapen laso Center for Studies in Languages tumbang ke kopiluma MA program diploma course lapen ke certificate course la tum thammo lapen laso center along si boru tumda MA program thambo lapen hala taya tumda MA program thambo tai language tumda lapen ke missing atumke ladakali tum karbi tum si certificate program bang thambo Lasi non alam nilitum press ke bang nan ko alam manggala pula. Labangso center along suri nira ingkora ini la penke suri nira ingkora thong landing kan hini yang bong pen batch pli tekli antrok mat ini batch wai bang pharo sir kebra throk si kebra nar ke kacharli abang pu atuman ke la kacharli amaton jut kok afisita dake exam abang bibeda bibeda posi kopiluma kopia ki sundong bibeda ne la bang ne litum chini de athene litum hala management aside lang de ne litum hange tham tha pura so teng si thanung go thegan sita lasila bang pharo sir kebra troxy kebra nar keb kacharli abang pu atumbang ke apor atumbang ke apora teng pen exam bibeda lo exam tok long de lo pinya niata asila dakela ilitum hamphang bo aja penang atum minut bahini tum lason si ningelo pulote lake exam ave admission ke pided exam ke bibede pulote kopiloma lake karbi alam ke than amen penke thedung scam lo busu nelifan inut senar sango nelifan phone nang call lo la penke palang li pulo lake scam lo neli ke cash pidedi bola lasi nelitum putono cash pp lage nang litum alam Lesdan neli abang ke kopiloma nelitum ke halam management aside ke langde nilitum la academic aside cela la sila dake nilitum hapu ke kopia thesi exam prepared ma kopia ke suma la bang ke nilitum senior de buse puthot inut lekhe samo nelipan pun nang lo tulo alang li dala sansi pulo nang litum ke saru sareng sarhang lo ta nilitum ke advice na chupidun ji aja kong ave putra sita la so bang kenang litu ngecera bundu ko por lang pimitu kalite mo enong kado ko be nang litu manong ta dinu dari ko lam se la silahui kado ka be lam ben si mathadam si nelitum pinila bangsa press meet lo nelitum abang ke adai bang ke cekek dunai la so Center for Studies in Languages Karbia program bangke 6 month certificate program in Karbi language pulo laso 22 la penke 23 la ningkan ini batch ni 978 au somar punang ko hote ga charli bang ku atum aphan apora teng examination ki pp dekhe ke lake Dibrugarh University ke thang ake chok chiawi athe Dibrugarh University ke Ladakh ke financial involvement la pena kapre ka la tungke admission people admission nang approve ko la so teng pen exam nang conduct people question paper nang people syllabus nang people so teng si course julo bulo te dilma exam nang conduct people la pen ke la da ke la 978 kachar li abang ko tum da ke chok chiawi ko de la tum ke alang li tum ke la admission hutsi ke nang kia fees an bang ke gpf athela self financing a course pinang ma didila la da char li bulo da ke nang short minimum kawin nai boda ko ana tangka nai makela admission ahutsi la so fees long si ke endu la si la 978 bang baru sir kebra troxy kebra nar keb ab kacharli abang ku tumolong pen ke nang dia fees an ke thangu ne lo admission ahutsi la si la ke
kacar dia tu abang buat tum ta thang ke chok chebe la penili tum language instructor buat tum ta thang ke chok chebe nili tum ban Dibrugarh University pen syllabus nang pilo syllabus nang pia teng paper ke thom tu paper 1 paper 2 paper 3 la penhala so paper ke thom kopima ke thanai la so ang thuna mang ke nili tum ke cheke playing la se nili tum ke chok chebe tang tenan malam so por aphan birta mo intonex আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ দিহেনা মফিক পথত বিৰতা লং ওয়াংথুইক Pinija Kongpu ni phai player ni ada por phai sirke pa por malong bukajan subdivision arlo dilaujan methang ase malong thengpia klimso ke pona sai ke deng lapen rongara raphan thengpia klimso keron pon Assam Deputy Speaker Dr. Numal Momin Pen Matha Ponsi Nonapor Thengpi Thengprang Arong ke som akenang sotpu Matha Ponsi Thengpia klimso ke ya sai deng pon Lapen rongara na tum setame lapuson thengpia klimso ke yakenang sotpu thanpo Bukazan pen Bisnu Lethe report Cut News আৰু মই খুব আনন্দিত আজি ৰাতিপুৱাই বন মহোৎসৱত নিম গছৰ পুলি ৰুলো আৰু 100 পৰিয়ালক দুজোপাকৈ নিম পুলি মই বিতৰণ কৰিলোঁ 100 ঘৰ পৰিয়াল আমাৰ গাঁৱত আৰু মই ভাবো সকলোৱে গছ পুলি ৰুব লাগে আৰু গছ পুলি ৰুলে আমাৰ যেটো গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং গোলকীয় উষ্ণতা যেটো বৃদ্ধি পাইছে তাক কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ কাৰণে আমি সক্ষম হম 105 গৰাকী 105 গৰাকী আমাৰ ষ্টুডেন্ট কি কয় ৰোগী আৰু 255 গৰাকী আমাৰ ষ্টুডেন্ট একাসকলক আমি সহায় কৰিছো আৰু ডেপুটি স্পিকাৰৰ ফাণ্ড মানে আমি গোটেই হদৌ অসম ভিত্তিত এটো আমি দিও বুকাজনৰ কাৰণে এখিনি আমি আৰু বাকি বেলেগ বেলেগ অঞ্চলতো অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মই এই সাহায্য প্ৰদান কৰি আহিছো যোৱা 3টা বছৰৰ পৰা আৰু আজি বুকাজনৰ খিনি মই বিতৰণ কৰিম Tang tepini garbi prime time birta bangke kang tonik long pado kabetami dome thakni kurwang